Kaunti ya Tana River ni kwa mutongoria wa Azimio la Umoja wa Kenya Raila Odinga ahorire chabika beni ciake cia thikũ 4 gĩcũa-inĩ. Akiaria arĩ matũra-inĩ ma Hola na Garsen, Odinga eranĩire kuongerera kĩgĩna kĩrĩa kĩheagwo kũrĩ thirikari cia matũra, tondu ũguo noguo Akenya ikĩro ciothe mangĩkinyĩrwo nĩ motungata makinyanĩru ma thirikari matũra-inĩ, makiria kuri kaunti iria itwere itigetwo na thutha. Vile tulipendekeza katika BBI ati tutazidisha kutoka 15% mpaka 35%, tutafanya mwaka ujao. Ota icigo ingĩ iria irĩ na ũtonga wa kĩmerera, Raila augĩte kaunti ya Tana River ndĩgatigwo na thutha harĩ mibango ya thirikari ya gutigĩrĩra andũ nĩ matonga kumana na wĩingĩ wa mĩeke ĩrĩa marigicĩirie. Hapa mko na mali iko mifugo mingi zaidi ambayo tunapeleka mahali, tunawesha zinakuwa kubwa, alafu tunapeleka kwa bahari, kwa kule bandari ya Lamu, na kwenda kupeleka kule Arabuni, tunapata pesa mingi zaidi. Wale hawajasikia utamu wa Azimio huko mashinani, mpeleke hii ujumbe ya kwamba farasi ni moja na ni farasi ya Azimio ambayo inaongozwa na Raila Amolo Odinga. Na kama uko na matarajio, atongoria arĩa maumagaranĩte na Raila Odinga na mamwendetie ta kĩhonia kũrĩ bũrũri, gũkũ makĩenda mũingĩ ũmũhe mweke wa gũkũra bũrũri thĩna-inĩ ũrĩa ũrikĩte. Kuimarisha hali ya Wakenya, wakulima, wafugaji na wale watu ambaye wanafanya kazi, hata wale watu wa jua kali tutawasaidia. Hata wale wa mama mboga watainuliwa katika hii. Mwenye amejitolea kufukuza njaa na atakuwa na program za kuinua jamii ni Raila Amolo. Sisi kama kina mama na vijana wa Tana River tumesema chama ni ODM, rais wetu ni Raila Amolo Odinga. Na kama Martha Karua baada ya kupitia yote alopitia kwa vipimo vote, the only woman that time ambaye moyo alikuwa kanyaga na akapambana na yeye, ameamua rais ni Raila Odinga, wote pinga namna gani? Aikia akura kaunti-inĩ ĩno moretio mathuria atongoria arĩa mangĩteithĩrĩria thirikari ya Odinga gũkinyanĩria ciĩranĩro nĩguo ndakanagĩe na mahinda maritũ angĩgathurwo ta president wa gatano. Wakati tunamchagua Raila Amolo Odinga kama rais, tusiende kuweka wabunge na maseneta wapinzani. Tumeelewana? Kwa sababu hiyo mtakuwa mnamvunja nguvu rais wetu Raila Amolo Odinga, ambaye tuna matumaini makubwa ya kwamba yeye atabadilisha sana. Tukampigia 2013. Muthenya wa Ramithi, Odinga agakorwo kaunti-inĩ ya Kilifi. Ngiribotera Inooro TV, njĩtagwo Thoni Wanjihia.